Iyo pantaro ko mu mapantaro ngira itari. Akangaka nako nabonye umuntu agahitishije mpita nkagura. Nguke? Mpita nkagura. Ugura harimo na kofi? Iyi kofi ni iki? Iyi kofi uwo muntu ari kwicuruza asanga yibagiriwe. Wari gucuruza iki? Wari gucuruza kofi? Oya kofi ibiki? Wasanga n'amaranga mu ntare. Amahanga dahari maniranga. Iranga mukobora ari umugabo uvuye hano. Iranga muntu ntabwo uri kuyibona ko ari umugabo uvuye hano. Warugo. Wageze. Babe. Shanera. Wageze. Nimeze cyane twabeshye. Ntabwo nakubeshye. Nayo nanjye kwabara n'ukuri. Sanze ari byo. Wabazwa n'iki se ko umva iyo bigeze kuri zira gahunda. Wishe gahunda y'abandi yakurikiye. Nimeze neza. Sisa njyewe sinzi rero nimeze neza. Ngabanya. Atadusanga dukora akazi. Ntabwo twongera kujya mu cyumba cy'umugabo wanjye. Kubera iki? Bizi cyagiye habuze gato ngo adufate. Uzi ko habuze gatoya cyane ngo ahita abimenya. Ntabwo rero twongera. Ariko n'intebe nta n'ikibazo. Ndabona ari hagari. Ni hagari cyane. Nawe ndabona washyushye cyane. Naje nacaginze. Ubu nta kindi kibazo n'abandi. Ubuse wowe ndenda kugucaginga. Reka nanjye nawe mutegereje. Okay, rero dukora akazi kose. Tugakore. Hari icyo bitwaye. Ntacyo. Ngahoze. Hari suve wambaye? Suve ndayambaye. Ese suve ni gutera ikibazo kuri pamuseri mirongo. Nta kibazo ndayigurira. Siko bimeze. Twagiye. Babe. Uyu mugore ntabwo bari kunyumvaho. Turapfuye. Ubona ko yaba ari umugabo. Byashoboka. Ntabwo ari bambwiye ko yagiye. Ntabwo ari bambwiye ko yagiye. Ubwo ntacyo reka gaca mu gikari. Wese kutambara amarafu. Yes, byanagiye biki. Abagore ko mukora ibintu
haleluya haleluya haleluya. Imana utabariye mu muryango, utabariye umugore, utabara umugabo we, mwami Imana urugo rugirire neza kandi urwambike imbaraga, izina ryawe rihabwe icyubahiro, ubaha abana barindira abana kandi ukomeze kubaho umugisha. Urakoze Mana, ukomeze kubasindisha muri byose kandi barwanirire mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Umva, njye mfite ikibazo hanga. Amen. Umva, Shere gumanza cyo zinga. Umva nkubwire wawe. bari gusenga. Iki? Bari gusenga. Bari gusenga. Haleluya. Haleluya. Ku buryo mumanga inshuro zirenga 20 nta muntu uri kugendera hano kuryama. Tuza mugabo, tuza. Imana irambwiye ngo uyu muryango igiye kuwugirira neza, abana banyu bahaye umugisha. Njyewe ndanagiye ko ugisengesho rirangiye, urumva usigara wita ku mugabo wawe. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro, ngaho mugire umunsi mwiza. Amen. Nta rugendo rwiza pastor. Ako kugira ubwenge. Ku buryo mumanga inshuro zirenga 20 banza kugendera. Bari gusenga. Nese musengera mu myenda ko mbona amaparange yose ari ahanga byagenze gute kugira ngo abara. Ibingibi naturutse hanze njyane mbona pastor araje mbambirekeye hano. Ngo iki? Mpereza iriya pantaro y'umweru ndi kuba. Iyihe? Iriya pantaro y'umweru ndi kuba. Iyi ngiyi ni yawe yihare. Iyiza hano. Sishiro wajya ureka ni yawe. Nyine za hano. Nese ni yanjye umenye utazi imyenda yanjye. Iyi pantaro ko mu mapantaro ngira itari. Akangaka ntabwo nabonye umuntu agahitishije mpita nkakura. Ugura harimo na kofi. Iyi kofi ni Iki? iyi kofi si. Uwo muntu wari kwicuruza asanga yibagiriwe. Wari gucuruza iki? Wari gucuruza kofi. Oya iyi Kofi ibiki? Wasanga n'amaranga mu ntare. Marira. Iranga mu ko burari umugabo ufuya. Iranga muntu ntabwo uri kuyibona ko ari umugabo ufuya. Warugo. iranga munsi. Urabona bose. Uyu muntu urabona badasi batandukanye. Urabona. Shika ngaho njye kukubaza n'ibintu ntabwo basa. Ikindi kubona badasi. Ubwo umuntu asanga umuntu wangurishije ipantaro. Aha, dore n'amakarita ya banke n'iki. Dore n'amafaranga. Yakugurisha ipantaro, ubu twamuhaye amafaranga yo kujya guhereza n'aya mafaranga. Ubwayo byabiri yabishyizemo umwanga ubwo nyine arabyibagiwe. Ahubwo ashobora kuba agiye yambaye yapantaro yanjye y'ikinombe. Simbacitse? Baba we. Ese ko nambaye ipantaro itari yanjye. Yewe. Nari nishimye ngo ndabacitse. Mana yanjye. Kandi harimo n'ibyangombwa byanjye. Ndasubirayo. N'irangamuntu irimo. N'ikarita ya banki n'amafaranga yanjye ndayataye n'ikofi. Yararare. Ndabigenza gute? Ubwo ashobora kuba agiye yambaye yapantaro yanjye y'ikinombe. Izina ry'Imana ndakwica birarangiye. Ndabigenza gute? Oya. Aho kugira ngo nsubireyo. Uriya mugabo anca umutwe. Nanumvise atangiye kubaza ibibazo byinshi. Umva, nabishyize ikizaba kibizana. Umva, Chanel natagira ubwenge. Bamwice wenyine, njyewe ndagiye. Ntabwo ninabigenza. Inkunga rero tubasaba nk'abafana bacu. Niba utarakanda subscribe, dufashe nukuri uyikande kandi subscribe ikandwa rimwe. Kimwe yuko hari n'abafi kuri telefone zabo hari abanditse sabone. Nukuri nimubikora muzaba mukoze cyane, ni inkunga yanyu ikomeye.